children. Good afternoon, teacher. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Please sit down. Please write today's date. The 15th Friday. Please write in your notebooks. 15th of November, Friday. Today's topic is my life experiences. Okay. 자, 붙이축순 넣어서 부지가 되어라. Put your pens down. Okay. Hey, do you remember their names? Who are they? Who are they? Jenny and Bob. Okay, Jenny and Bob. What can you see? What happened today? What happened today? Mary. Okay, 자, tell the whole sentence. 또 우들을 기다리면 어떻게 돼? Just Mary. 우들이 생기게 돼? 벌써 우들이 오지? So, they are going on honeymoon next week, but they have problems. They don't know where to go, what to do on their honeymoon. Would you like to help them to make a honeymoon plan? Huh? Yes? Yes. Would you like to help them to make a honeymoon plan? Yes. Okay, let's help to make a honeymoon plan to play the game stop. Okay, you have the sheets, play sheets, the stop game. Dano. Yes. Okay, I will tell a letter. You have to find a appropriate word to each categories. The first category is country. The second category is read. Last one is food. Okay, listen. The first letter is B. Letter B. B. Come on. 자, 헛되이 쇼트대. Stop. Okay. I'll check your job. Okay. Thank you. Hey, stop. Everyone stop. I will write the group number 4's job. The country is Britain. Do you have any choice? Brazil. What else do you have? What countries have you found? Britain. The same. No? Brazil. Food. Famous person. Who is your famous person? Patrão. Boxer. Benjamin Franklin. Patrão. Yours is Benjamin Franklin. Benjamin. Or what else? What other groups? What other groups ideas? What is yours? What is yours? Which begins B now? Okay. Good food. Food. What else? Banana. Banana.
Berry. Berries? Okay. 자, team number has one point. 1 point. юу гэдэг вэ? Нэг оноо гарч ирсэн та бүхэн өрсөлдөж оноо цуглуулах хичээгээрэй. The next letter is M. M. Country. Sportsmen, singers, actors, politicians. It can be anyone else. Good food means stop. Okay, I will check your stuff. Good. Okay, please tell your words. What is country? Mongolia. Mongolia. What else? What's your country? Do you have? Maldives. 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 What's your famous person? Michael Jackson. Michael Jordan. Michael Jackson and Jordan. Jackson. What else? Who else? Do you have any? Mukbata? Singer? Okay. What's your food? Meat. Do you have any other choices? Ask me. Meat? What else? Okay. You have 1 point in letter B. Congratulations. Okay. The last letter is J. J. Come on. J. Stop. Okay, I will check your job. Okay. The number team number 1. Please tell your words. Jamaica. Jamaica. Any other country? Japan. Good. Japan. What else? How about your famous person? Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Jonathan. What else? Who else? Jonathan. John Lennon. Jennifer John Lopez. Lennon. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Okay, what's a good food? Juice. Anyone else? Jam. Juice. Jam. Okay. 자, 우리 бүгд тавья. Бүгд энэ хоёрт ямар асуудал тохиолдсон бэлээ? Айслах яасан? Тий? Юугаа яаж амжаагүй нэ бэлдэж? Айдын хаан юуг нь план гэж үлээ planning. Хэрэгслээс гадна бас ерөөсөө where to go and what to do, what to eat, whom to see. Хаашаа явж юу хийхээ мэдээгүй. Одоо би бүхэн санд болгож ш. За. We have just married, so we are very happy. Jenny, where would you like to go on honeymoon? Brazil. Have you ever been to Mexico? Yes, I have. I have been to Mexico. Jenny, have you ever been to Jamaica? No, I haven't. I haven't been in Jamaica. Jamaica is really interesting country. I've just learned an old Jamaican song. Wow, what song?
brown girl in the ring. Tra la 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 la. There's a brown girl in the ring. Okay, it's time to study for children. Okay, let's sit. What did they talk about? What did they talk about? They They talk. бүгд оролцсон. They talked about. Prepare. Birds about. The- Go. Spoke. Goers. About. They spoke where to go. За эхлээд Боб юу гэж асуусан бэ хүмүүстээ? Боб яасан? Хоёулаа сайхан гэрэлтэй. Гэрчлээ гэсэн тийм? Тэгэхээр Jenny. Тийм болохоор би майстер. Тийм болохоор би аач. За тийм барьцал яваа гэсэн тийм? Зус басараараа хаашаа хоёул явах гэсэн. Jenny барьцал бас. Тэгсэн чинь Боб юу гэсэн? Мерси явъя гэсэн үү? Юу гэсэн мод? Явах. Харах юм шиг. Ямар байна уу? Now. Явах шүү. Okay. So, listen again. Jenny, have you ever been to Mexico? Yes, I have. I have been to Mexico. Чи Мексик байсан уу? Good, brilliant. За, Мексикт Байж үү? очиж үзсэн үү? Чи байж үзсэн үү? Аль нь ч болно ш. Байж үзсэн үү? Очиж үзсэн үү гэж тийм ээ. За, тэгэхээр Jenny. No. Okay. За, баярлалаа. Одоо бүгдээрээ хамтдаа Боб Jenny хоёрын харилцан яриаг маш сайн санаж байгаад бичиж, самбар бичиж, тэгээ хамтдаа дэвтэртээ бичиж төхөө. Okay. За, please remember. Санаар өгдөө те. Bob. Би Bob. Okay, Bob-ийн асуултыг чи юу гэж асуудаа? Have you ever been Mexico. to Mexico. Mexico. Have you ever been to Mexico? Please write. Write down. What's Jenny's answer? Yes. Yes. Yes? Yes, I Yes, have. I have. Okay. Again, the next question with Jamaica. You like? Again. Have you Wait. Have you ever? Have you Ever? Have you Ever? ever No. ever been been To Jamaica? How about Jenny? Jenny? No. She said no. 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 No, I. I No, I know. haven't. Good. I haven't. I have. I haven't. Okay. Finished? Yes. Okay. За бид нар өнөөдөр сэдв юу гэдэг вэ? Сэдвүүгээ бүгд авчи. What is
experience? What is experience? Do you know the experience? Ah? Туршлага. За тэгэхээр юу гэж байгаа? Энэ мөнгөө үү? Миний туршлага. Аха. Jenny Bob хоёр юуны тухай ярьсан сая? Бизнес асуусан тийм ээ. За тэгэхээр энэ юу солилцоод байгаа юм? Туршлага солилцож тийм ээ. Тухайн ямар туршлага солилцсон юм? Магадгүй. Hey, famous person. Хүмүүстэй танилцаж уулзаж учраж байсан. Эсвэл or олон үндэсний хоол идэж амсаж байсан эсхийг солилцож байгаа. За энэ тохиолдолд бид нар яа тийм гэхлээр бид нар хамгийн сүүлийн хичээлээр үзэж байгаа энэ нэгжээр үзэж байгаа үйл үгийн ямар цаг илүү хөвгтэй. Ингээд харахад үйл үгийн ямар цаг хөвгтэй. Одоо төгссөн буюу present үсгээрээ Now. perfect хаа. Present perfect. За одоо төгс цагаар бид нар тэгвэл за одоо монголоор ярив. Тэг өөрөөгөө амьдралын туршлага. Магадгүй өөрийнхөө хүнээс асууж байгаа юм чинь someone's. Юу. Зарим хүмүүсийн хин нэгний амьдралын туршлагыг бид нар яаж байгаа? We can know, we can get to know. Асууж мэдэж ш. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлийн зорилго бол хин нэгнтэй уулзаж сургууль дээр ч юм уу, maybe in the street outside хин нэгнтэй уулзаад exchanging experience туршлагаа солилцож сурах нь байна. Окей. За тэгвэл монголоор бичсэн хүмүүс байна. За бичээгүй болов бичээрэй. Юу вэ монголоор? Миний амьдралын туршлага баярлалаа. Миний амьдралын туршлага. Underline доогоор дурчсан байгаа биз? За, have been. За, үгүүд тасуу хөвөлбөрт. Have туслах үйлдэл. Ever. За, энэ маань ямар үг юм? Үгүүлбэрээ. Үйл үү? Verb. Гол үйлдэл бол main verb. За, энэ үйлдэлийг анзаараарай. Хэлбэрийг анзаараарай. Өөтэй past participle тийм ээ? Past participle буюу 3-р багнаар хуурсан байх нь. За тэгвэл та одоо би нэг тахал хийе. Хүн бол анхааралтай байж байгаа. 3-р багныхаа үйлдэлийг санаараа өгье. Okay. Eat. Good. Go. Gone. Do. Done. Travel. Traveled. Traveled. See. Seen. Right. Chan. Read. Tell. Told. За бүгдээрээ номоо нэгээд open your books at page number 63. За exercise 3 3A. За 3A-д саяны таапны бидний сайн бичгийн тайлбарласан юм чинь. Дөрвийн маань шалгасан асуулт байж байгаа. Окей. За өөрийнхөө уншбай. Маш сайхан. За бидний уншия. Шан.
Have you ever been to Japan? We Okay. use have you ever from form to ask about. Okay, 자, 아까 which one? A or B? B. B. Why? Why? 자, why? Why? Life experience for you with Japan. Then stop. What's it? Have you ever been with 자, 두고 싶으시. заавал юу байх албагүй шүү дээ. Үүлийн эснийг солиё л доо. has she? Has she? He. Has he? Has he? Has Your. she? Have Your. they? Have you? Okay. 자, turn the next page. Page number 64. Exercise 3B. 자, одоо бичгээр өгдөг үү? Стефан даалгаврыг ойлгоорой. Даалгавар нь яаж хийх вэ? Энийг яаж хийх юм бэ? Зүг дараалж байгаа. 50-аас 2-ын Өгүүлбэр? Зохион. Гүйцэд өгүүлбэр? Жишээдээс хараарай. Тэтгэрэй. Okay, please just do first 3 sentences. Okay? Just do first 3 sentences. 아셨죠? 아하, 이겨버려 그래. 이겨버려 그래. Yes. Okay. Please correct the other students' jobs. улаан бахараа таслаарай. Good. Brilliant. улаан бахараа таслаарай ustayга. Бас шин асуултыг нэг тавьж асуух нэг юм чинь. Окей. За. Нэг тасаарай. Окей. Ихтэй шахуулаарай. Тэш. Okay. Have you ever played basketball? Have you ever lived in Tokyo? In Tokyo. Been to USA in Tokyo. Okay. Thanks. Baseball. Question mark here. What is it here? In Tokyo. In Tokyo. Everyone's was checked? Okay, за. Okay, finish your jobs. За хийж байгаа зүйл зогсоогоо. За саяны өгүүлбэрүүд бол өгөгдлөө зөв өгүүлбэр бүтээх байсан тийм ээ. За эхний өгүүлбэрийг хэн унших вэ? За чанга хот байгаа. Okay. За тэндээс за ингэв. Have you ever been
to USA. Аха. За энийг хэн орчуулах вэ харин? Me. Өөр. What else? Who else? Who else? Me. За хэн Баямаг? Чи Америк руу явж. Аха. Америк руу явж үзсэн үү? Америк очиж байсан уу? Okay, the second sentence. Who is reading the second sentences? Боёж байгаа? Have you ever played baseball? Sit down. Okay, who is translating? Will you translate? Ingongodi? Чи baseball тоглож үзсэн үү? Аха. Ясаа тавьж үзсэн үү? Okay, this third sentence. Who is reading? Мөггөл? Чам шарамын ко? Have you ever lived in Tokyo? Who is translating? Асма. Чи Токиод амьдарч байсан уу? Аха, амьдарч байсан амьдарч үзсэн үү? Okay. За энэ бүгдээрээ юу асуугаад байгаа вэ? Яг чи бүгд амьдарч асууж байгаа тийм ээ? Okay. За тэгэхгүй одоо бүгдээрээ асуултыг асуугаад сурсан асуултын бүтцийг сурчихсан юм чинь одоо дасгал хийсгэй. Let's to exercise the similar. За тавхны ширээн дээр доош нь хавчсан байж байгаа. Хамгийн тоогоор юм. You have sheets. Тэр гараад ирсэн. Асна бүгдээ? Yes. Okay. За одоо яг хөхтөр миний хөхтөд одоо даавраараа танилцсан. Одоо юу ихийг гэхээр сайн танилцаарай. Тий, асуулт цаантай. Энэ загвар өгсөн байгаа. Одоо энэ тий, энэ штэ. Асуулт гөрөө тий, номны гөрөө. За, яг чихээ мэдсэн хүмүүс яг. Окей, за тэгвэл stand up. Please stand up. Цаасаа гартаа бариад үзгээ авч. Дэвтэр номоо наа авчаараа. За. Two goes. 3 stay. За 2 goes, 3 stay. За 2 goes, 2 goes. Яг нарны эргэлтээр ингээд 20 яваад 3 үлдээрээ. Тэгэхээр 20 хүний зай үлдчихэж. Sit here. So just sit here. When you need, you must leave. За. Okay, sit here. Only 2. Нэг ширээ руу явж нөгөө нэг дахиж нэг ширээ алсаж явахгүй. Sit here. За тэгвэл багийнхнаасаа бүх багийн гишүүд бол тэгээд солигчсан байж байгаа зарим нэг юм. Окей. За тэгвэл одоо би энэсээ асуулт асуу. Окей. За бидээ асуулт асуугаар. За бүгдээрээ босчих. Суухаар илүү идэхгүй харагдчихэ. За босоо. За асуултаа асуугаар. Асуулт яаж хэлээ? Сайн бичсэн асуулт яаж хэлээ үгүй дээ. Оо тэгээд нөгөө үүдгийн ямар хэлбэр үлээ? Үүдгийн past participle form. За түүнийг ашиглаад асуултаа асуугаад ярина. Дараа нь бичнэ. Хоорондоо асуугаарай. No, I have. Have you ever eaten pizza? Yes, I have. Have you ever sat in the sun? Have you ever eaten pizza? Yes, I have. You have eaten pizza. Have you ever been to Italy? Yes. Italy? US. Have you ever flown in Italy? No, I haven't. No, I haven't. Yes, I have. No, not. Have you ever eaten pizza? Have you ever been to Hoopschool Lake? No. Haven't? You haven't. Okay, please. Yes, say share it. So what part of the answer? Have you ever
Have you ever seen Chinese? Have you ever been married? Have you ever eaten pizza? Have you ever Yes, we have eaten pizza. Yes, I have. Have you ever been to Oh, yes, I have. Okay, 1, 2, 3. За, please stop. За, одоо яриа зогсоогоор өгдөө те. Одоо бүгдээрээ бие биенээс асуулт асуусан бол түүнийг мартахгүйгээр өөр өөрсдөө ширээр яваарай. Цаад ширээр гоочроо. Please go to your own desks. 1, come on. 2, 3. Sit down, please. Okay. Now you have to report. Now you have to record who, what, and who has done. Хин юу хийж үзсэн? Эсвэл хин юу хийж үзээгүй байхад та бүхэн саяхан ярилцлагаас яг ангийнхандаа болон багштай яах юм? Report. Мэдээлэл одоо. Okay. Хинээс эхлэв. Хин олон мэдээ цуглуулсан бэ? За. За тэгвэл одоо та бүхэнд энэ дасгал туслана гэсэн. Одоо page number 64 exercise 4B. Дасгал 4-ийн дээр хандаад байна. За. Дэвтэр дээр бичээр мэдээ. Дэвтэр дээр бичих. Дараа нь ярина шүү дээ багш тийм ээ. Дараа нь бичих зүйлээ хэлээрээ дэвтэртээ сайхан цэвэрхэн цэцтэй бичээрэй. Би хинээс ч асууж мэднэ шүү. Okay. Okay. Put your pants down. Үзгээ тавиараа өгдөө. Үзгээ тавиараа. Who is reporting? Who is the start? За хинээс эхлэв. За гялтаар цаг дууслаа шүү дээ. Хурцаар. За ялмаа. За чи хинтээ ярилцсан. Нөгөө багийн хинтээ ярилцсан. За мэдээч. Жавхлан төгөлдөр eaten pizza. Has eaten Pizza. За сая хэлсэг бүгд давтаад хэлээ. Альмагийн хэлсэг. Have you ever eaten pizza? Yes. Oh my god. За өөр хин хэлвэ? Өөр мэдээ хин хэлвэ? Хурлаач. За бадма. Stand up. Toad has a ridden horse. Ridden horse? Okay. За туулаа. Have you ever ridden horse? Yes, I have. Good. Okay, who else? За ихтэй. Have you ever visited Badamsara has visited Husgul Lake? Where is Badamsara? Badamsara. Have you ever visited to Husgul Lake? Yes, I have. Okay, how about you? Billington has ridden a motorcycle. Motorcycle. Billington, have you ever ridden a motorcycle? Yes, I have. Okay. Who else? Walking me. Okay, Jackson. Alma hasn't seen a snake. Snake. Okay. Who else? Walking me. Raise your hand. Billington. Moina has gone to Ulaanbaatar. Ulaanbaatar? Ulaanbaatar. Has gone. Gone
has gone to Ulaanbaatar. 보이나? Have you ever been to Ulaanbaatar? Okay. 자, 이 앞서 봤어요. Who has ever sung an English song? You? Yes, I have. Timo. Okay. 자, how many songs do you know? Maybe many songs, yeah? Or who else? Who has ever sung in English songs? 하라고 그래야죠. 사이 혹시 아실 때 하셨어? 비우 자소생. Англи мэддэг юм байна уу? Stand up. Оо мэддэг юм байна шүү ямар мундаг юм бэ? За, хүш хичээлийн их нь Bob Jenny хоёр ярилцсан тийм. Тэгсэн чинь what happened to Jenny? Доо тийм. Тэрийг санаж байна уу? Okay. Would you like to learn this song? Сумаар нөхдөд үү? Yes. So, let's learn and sing a new song. It's an old Jamaican song. Let's sing together. Okay. За, одоо бүгдээрээ дууныхаа үгийг харчихсан байгаа. Багшаа дараа нэг удаа дуугаа хэлчихнэ. За, энэ бол энэ дуу хаанхын дуу юм. Jamaica. Та нар Ямайкын тухай бол их мэдэн тийм ээ. За, ямар алдартай хүмүүс байдаг лээ? Usain Bolt is very famous person in life athletics from Jamaica. За, өнөөдрийн хичээлээр бид нар Ямайк улс руу тэнд байсан гэрэлсэн хос Jenny Bob хоёр за одоо явхаа болсон байгаа тийм ээ. За энэ бол бас амьдралдаа нэг туршлага нэг юм байна шүү. Ингээд бүгдээрээ дууныхаа үгийг багштайгаа нэг хамт хэлчихээд дууныхаа үгийг яг аяад агаад сурцгаая даа. Okay. Brown girl in the ring. Brown girl in the ring. Tra la 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 la. Brown girl in the ring. Tra la 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 la. Brown girl in the ring. Tra la la la. Brown girl in the ring. Tra la 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 la. Brown girl in the ring. Tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum. Okay. Brown girl in the ring, tra la 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 la. There's a brown girl in the ring, tra la 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 la. Brown girl in the ring, tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum. Okay, that's what's up. There is
За өнөөдрийн хичээлээр хүний амьдралын туршлагыг асууж, хүний амьдралын туршлагыг асуусныхаа илрүүлснийхаа үндсээр түүнийг илэрхийлсэн байгаа тийм ээ. За тэрийн дагуу өөрийнхөө амьдралын туршлагыг баг хэлэхгүй тийм ээ. Магадгүй зуныхаа амралаар могоо харсан бол могоодод таарлцсан ч юм уу тийм. Магадгүй могоо татгуулж байсан ч юм байж болно тийм. Тэгвэл энэ бас хүний амьдралын туршлага шүү. 10 туршлагыг бичиж ирэх шүү тэмдэртэй. Okay. Stand up. За хичээл авсан баяртай хүүхдүүд. Thank you very much for participating in the lesson. See you next Monday. Goodbye. Goodbye.